nibyo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese muduteze yombi kuri iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru, dutangiye ukwezi gushya kwa karindwi. Ukwezi kurangiye n'ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kurangiranye n'imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko bikaba bimaze no kugaragara yuko abarwanyi ba M23 basa naho bari no gukora ibitero nabo, kuko nko ku munsi w'ejo ahitwa Baraka bivugwa ko haje kugabwa ibitero za drone, ariko ibi bitero biza bihagarikwa n'imbaraga za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amerika dutangiye ukwezi nayo igaragaza ko iri mu rugendo rwo gushakisha igisubizo cy'ibibazo bya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko Sena ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabajije uwo bita Marco Rubio, bamubaza bati se ibisubizo bya bino bibazo turimo tubona mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byaba bigeze. Urumva ko na Amerika yongeye kugaragaza cyangwa se gutangiza igitutu, nayo ishaka gukemura ibibazo. Ni muri urwo rwego kandi uyu munsi mu nama iheruka mu kanama k'umutekano gaheruka ejo bundi ahangaha k'umuryango w'abibumbye, ibihugu nk'Ubufaransa ntabwo byigeze bitera agati mu ryinyo, byarahagurutse biravuga biti igihe ni iki, cyangwa se igihe cyageze kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ihagarikwe. Ubushinwa burahaguruka, za Pakistan zirahaguruka, hatabayeho guterera agati mu ryinyo ngo baterere iyo. Mu by'ukuri bongeye kugaragaza ko bifuza ko uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bubona amahoro. Amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akomeje nanone kuri koroza, cyangwa se ni kimwe mu byagarutsweho cyane muri zino mpera z'ukwezi. Amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yaravuzwe ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, cyangwa se n'ibintu byagarutsweho cyane muri uku kwezi. Rero dutangiye mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere kwa karindwi, cyangwa se kuri wa gatatu w'icyumweru. Mpamvu muze ngo uyu wa mbere ni ukubera ko ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Amakuru avuga ko abasirikare baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bazanye n'indege yo mu bwoko bwa Boeing 778-8. Iyi akaba ari indege ije hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bitaramenyekana niba ari indege iguzwe, niba ari intizanyo, cyangwa se buriya ngo hari uburyo ki zino ndege zigenda zihabwa ibihugu, cyangwa se bazishyura gake gake, kubera ko ni indege ziba zihenze kamemu. Iyi ndege rero yazanye abarenga 200 rwihishwa. Aba rero bakaba bagomba kwerekeza muri ino mirwano mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko kujya gucakira Rubaya. AFC-M23 imaze n'iminsi ivuga iti turimo turahangana n'ingabo tutazi, turimo turahangana n'abasirikare tutazi, ati ntago tubona ko turimo guhangana na FARDC, hari abandi benshi barimo mu rugamba. Mwibanga rikomeye rero, aya ni amakuru nabashije kwakira avuga ko indege yageze hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ihagera izanye abasirikare babarirwa muri 200 basaga. Turaza kubisuzuma turebe iyo ndege iyo ariyo, aho yaparitse, ndetse n'icyo baje gukora. Ariko ikigenderewe, icyambere ugomba kumenya, amabuye y'agaciro ya Rubaya. Amabuye y'agaciro ya Rubaya nadasigira AFC-M23 ubutunzi bukomeye cyane, araza gusiga uyu mutwe wa 23 bamwe mu bayobozi baciwe umutwe. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ati aho kugira ngo nkusabe inzira ndagura bote nce mu gisambu. Mu buhe buryo? Kubera ko uyu mukuru w'igihugu yamaze gutangaza ko ibiganiro babyizeyemo igisubizo kibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagomba gusubiza amerwe mu isaho, kubera ko ngo Israel yose bino biganiro bishobora no kuba byahagarikwa, cyangwa se ntago Repubulika Demokarasi ya Kongo ibona ko bishobora birimo igisubizo kirambye. Ni mu gihe Colonel Nanga wavuga yuko ngo atumva impamvu, cyangwa se atari kubona impamvu uruhande rumwe ruhanwa urundi ntiruhanwe. Ibara bivuga avuga ko AFC-M23 irimo irahanwa, atari ko Kinshasa duhanganye mu bitero ndetse no mu mirwano
nta gihano na kimwe kireba cyangwa se kigeze kigarukaho. Ati ibyo rero birimo ikibazo gikomeye cyane, ati ibyo birimo ikibazo gikomeye cyane. Felix Tshisekedi mu ijambo yagejeje ku batuye kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari mu mahanga ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizihizaga umunsi w'ubwigenge tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, uyu mukuru w'igihugu yavuze cyangwa se yatangarije abatuye mu burasirazuba bwa Kongo ko ikibazo bafite akizi, ubuyobozi bukizi ndetse gikomeje gushakirwa umuti, gikomeje kuvugutirwa umuti rwose. Abwira abaturage ati ntimugire impungenge, ikibazo cyanyu kirazwi kandi turimo kugishakira igisubizo. Ibi abivuze mu gihe imirwano nyine ikomeje, mu duce tugiye dutandukanye twa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa hari inkuru ziri kuvugwa cyangwa se zikomeje kugenda zigarukwaho nyuma y'uko ikipe y'igihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsinze Azerbaijan. Kuri uyu munsi nabwo iraza gukina n'Ubwongereza, ariko muri knockout ubwo n'itsinda irabikomeje, n'itsindwa irabivuyemo, ariko yari irimo ikina rero na Azerbaijan iza gutsinda ibitego 3-1. Iyi nsinzi rero ikaba ikomeje gutuma benshi babura ubuzima. Hari video twashyize muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere, link tuba twanayishyize muri comment, uraza kureba mw'abantu mwe agahuma munwa kibirimo kuba nyuma y'uko iyi kipe yesuranye na Azerbaijan, hanyuma ikaza kubona intsinzi, ariko bikaza kurangira bamwe babitakarije mu buzima cyangwa se babiburiyemo ubuzima. Ndaza kugenda mbikomozaho cyangwa se mbigarukaho neza. Icyo usabwa gusa nta kindi ni ugukanda subscribe cyangwa se ni ukuba waramaze gukanda subscribe. Umuntu wamaze kubikora ntabwo ari bwongere kubikora, iyo wabikoze rimwe biba bihagije. Ikindi kandi nanone like, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi nabyo turarushaho kugenda tubyakira. Nsuza kandi abantu bari Uganda, abantu bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nanone Bukavu, Goma ndetse n'ahandi mu yindi myanya, abantu bari nko mu Burundi, za Gitega ndetse na za Bujumbura, abantu bari Kenya, Tanzania, Amerika, abantu badukurikirana bari mu majyepfo ya Amerika, namwe tubahaye ikaze. Dore ko mukomeje kutwereka ko tubana 5-5. Hanyuma rero ntabwo turi buze gutinda muri byinshi cyangwa se turi buze gutinda mu magambo, dore ko ikiduhurije aha cyangwa se ikitumye twicaye hano kuri zino mikoro no kubera amakuru. Byavugwaga yuko ari indege yakira abagera kuri 360, hagati ya 360 ndetse na 380 Boeing 787-800. Iyi ndege ariko mu by'ukuri bikavugwa ko ishobora kuba mu by'ukuri yibeshyweho, cyangwa se amwe mu makuru yatangajwe ku bijyanye no kuba iyi ndege yageze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo rwose kwibeshya cyane. Kubera iki? Kubera yuko imibare igaragaza neza ko nk'ibyavuzwe cyangwa se nk'ibyatangajwe ku bijyanye n'iyi ndege, uburyo kikora, imibare ishobora kwakira, habayemo kwibeshya cyane ku batangaje amakuru. Ari nayo mpamvu bamwe batigeze bamenya mu by'ukuri icyo iyi ndege yazanye. Hari ikije gukora, hari n'ibyo yazanye. Iyi ni indege ifite ubushobozi bwo kwakira abagera kuri 300 ni ukuvuga ngo byavugwaga ko iyi ndege ishobora kwakira abagera kuri 360 ndetse na 800. Ariko mu by'ukuri iyi ndege yaje hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi, ariko ishobora kwakira ahubwo abantu bari hagati ya 240 na 330. Bivuze ngo harimo kwibeshya gukomeye cyane. Isesengurwa ryakozwe rivuga neza ko indege yaparitse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanahageze umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ahari n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ariko bigahishurwa ko hari abasirikare binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba Amerika. Birakekwa ko bashobora kuba bazanwe n'ino ndege, ndetse kandi bari kumwe n'ibikoresho byabo. Ni mu gihe indege yazanwe ari indege nini ifite ubushobozi n'ubundi bwo gutwara abantu ndetse n'ibintu, imizigo isanzwe nyine y'abagenzi.
iyi ndege yaje ku munsi ahagana ku munsi w'ejo yaparitse aho bita Njiri ku kibuga cy'indege, ndetse bivugwa ko iyi ndege yaparitse hano Njiri byabaye na ngombwa ko hafungurwa umuhanda wa gari ya moshi n'ubundi ugera muri kano gace. Ni mu rwego rwo guteza imbere ingendo birimo gukorwa nk'ubusanzwe birimo birakorwa, ariko iki ntabwo ari cyo ngambire kuza kukubwira cyangwa se kukugezaho, kubera yuko ibya zino ndege zirimo kwinjira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo birimo kuvugwaho rumwe, birimo kugibwaho impaka. Rubaya ni agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, ni agace bivuga ko kamaze guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingurane yo gushakira umutekano uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ibihano ku Rwanda ndetse na AFC-23. Hanyuma rero kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza kuri uyu munota, kimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bigarukwaho cyane cyane bikomeje kuvugwa ni uko buriya ngo abasirikare ba Amerika, abacanshuro bayo baturuka muri Amerika y'Amajyepfo kwa Eric Den Prince, bari hano mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo, barimo bafasha FARDC, barimo bafasha M23. Indege zabo zirimo by'umwihariko indege za drones za Amerika ngo zamaze kugera kuri frontline. Satellite, murabizi ko hano muri bino bice harimo amasatelite, ndetse ubwo UN aba expert bayo bashyiraga hanze amakuru y'ibyo bafashe, bemeje ko bigeze banakoresha amasatelite kugira ngo babone amakontineri ndetse n'abarwanyi cyangwa se n'abasirikare binjira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero ibyo ngibyo bivugwa ko byagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo kugeza kuri izi saha nta gihugu gihari gifite ingufu ngo kize gihangare Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibashinje kwinjira muri ayo mabanga cyangwa se n'ibindi, ariko ibyo byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi birahari, hari impapuro zibyemeza. Nyuma y'impapuro rero hari n'ibirenzeho. Hari abasirikare bashaka Rubaya, ariko Amerika ikabikora mu buryo mu by'ukuri butagaragaza ko nyine yinjiye muri kino kibazo cy'intambara. Ari nayo mpamvu wumva bivugwa neza ko abasirikare bakomeje kwinjizwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo barinjizwa mu ibanga rikomeye cyane, kandi bakazana n'ibikoresho byabo, ku buryo AFC-23 isabwa gushyira ingufu kuri kino gice, ariko uko byagenda kose ibizi neza rwose ko isaha iyo ari yo yose iyi Rubaya ishobora kuba yayamburwa. Ntabwo bari buze kubasha gutsinda uyu Munyamerika, ntabwo bari buze kubasha gutsinda iyi Amerika yamaze kwinjira hano mu mirwano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bitero byongeye gutangira mu minsi mikeya cyane itageze kuri 4. Ubu tuvugana ku munsi w'ejo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, amakuru yari ayavugwa byaraye bivugwa yuko bamwe mu bambiri bari bamaze kwinjira Ngungu, ndetse bigaragara ko uburyo cy'urugamba rukomeza kugenda rutegurwa, uburyo rupangwamo, bigaragaza neza ko nyine hari bimwe mu byagiye bitegurwa gukora. Ibi rero ni agahinda gakomeye cyane kuri M23, kubera yuko bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe bakomeje no kugaragaza ko bafite intimba ikomeye cyane yo kuba baratereranwe, yo kuba birengagizwa, yo kuba barimo guhabwa ibihano, ndetse ni bimwe bavuga ngo AFC-23 mu by'ukuri navuga ko sinzi ukuntu nabivuga, ariko hano irimo irasaba mu by'ukuri kandi bizi ko itagomba guhabwa, irimo kuririra mu by'ukuri, cyangwa se irimo gutera imbabazi utayifitiye imbabazi. Nagira ngo ngaruke ku magambo uwo bita Colonel Rangaye Buro yavuze. Uyu ni perezida wa AFC, akaba n'umwe mu bayobozi n'ubundi nanone bo hejuru ba M23, kubera ko M23 iri mu cyitwa AFC, yamaze kwibumbira muri AFC. Nagira ngo rero nkubwire neza akantu ku kandi wumve nawe ibyo uyu mugabo yaje kuba atangaza cyangwa se agarukaho
Ibi rero akaba yabivuze n'ubundi agaruka ku bijyanye n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo yaje gutangaza aya magambo, ariko ni amagambo yaje gutungura benshi cyangwa se yatumye benshi bongera gutekereza kabiri, baribaza baravuga bati se AFC 23 ubundi iraharanira iki, birashaka kugera kuki, ndetse bongera kwerekana ko bafite n'akababaro gakomeye cyane. Ndakubwiye ni aya magambo ya Colonel Nanga uraza kumvamo byinshi. Mbere yuko mbigarukaho rero, kanda subscribe hano kuri John Info, ushobora no kunyarukira kuri Rwanda Political nawe ugakanda subscribe, kubera yuko ni kimwe mu bidufasha gukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ikindi kandi nanone nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yuko ukanda subscribe, nyuma y'ibindi byinshi, ushobora no kuba warayikinga kino kiganiro. Ndashaka mu by'ukuri ko tuzamura muri kuno kwezi kwa 7 byibuze, turi mu kwezi kwa 7, like 70 kuri buri kiganiro, like 70 kuri buri kiganiro, twinjira mu kwezi kwa 7 neza, nanjye ariko ngenda magezaho amakuru kandi mu buryo kabisa bw'ukuri. Bitangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo Colonel Nanga yagiye avuga cyangwa se yagarutseho, bagiye babyandikaho cyangwa se babivugaho, ndagira ngo nawe wumve neza byose rwose uko byifashe, tudasimbutse cyangwa se nta kitwisobye. Ati inzira y'amahoro ya Doha turayinenga. Muri make baragaragaza ko nayo itari gutanga umusaruro, atariko biratangaje kubona FM23 ari yo nyine yubahiriza amasezerano, ariyo ishyirwaho igitutu n'ibihano, mu gihe Kinshasa itigeze inengwa cyangwa ngo ifatirwe ibihano. Uyu niwo bita Colonel Nanga, avuga yuko yumiwe, avuga yuko atumva impamvu kugeza uyu munsi AFC 23 ngo ari ishyirwaho ibihano, ari ishyirwaho igitutu, atariko Kinshasa akaba ari ntakorwaho. Reka uyumvire rero uko uyu mugabo yaje abivuga, ubundi nanjye ngira icyo nongeraho. Ati mu gihe kwizihiza umunsi w'ubwigenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikunze kuba umwanya wo gusuzuma aho igihugu kigeze kuva cyabona ubwigenge, uruhande rwa FM23 rwakoresheje iki gihe mu gusuzuma ibiganiro by'amahoro birimo guhuza uyu mutwe na guverinoma ya Kongo bigeze. Ibi biganiro biri kubera i Doha muri Qatar ku buyobozi bw'ubuhuza bw'iki gihugu, ariko murabizi ko nyine byimuriwe Montreal kubera ibibazo by'umutekano muke. Mu itangazo yashyize ahagaragara kwa 2 tariki 30 Kamena 2026, ni ku munsi w'ejo, byari kwa 2, umuhuzabikorwa wa politike wa AFC 23 Colonel Nanga yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kutubahiriza ibyo bwiyemeje, mu gihe avuga ko umutwe wa AFC 23 wubahirije inshingano zawo, ariko ngo akaba ari wo wahanwe, akaba ari wishyirwaho igitutu. Uwahoze ayobora komisiyo y'igihugu y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seni, wamaze kwimukira mu nyeshyamba, yavuze ko ubushake bwa AFC 23 bwo guharanira amahoro ngo bwahuye n'icyo yise ukutemera kuganira kwa guverinoma ya Kinshasa, avuga ko ngo yahisemo inkana inzira y'urugomo ndetse n'iterabwoba, avuga ngo inzira y'urugamba nicyo yarashatse kuvuga hano. Ati mu gihe twe twubahiriza nta buryarya inshingano zose zikubiye mu masezerano yamaze gusinywa, ubutegetsi bwa Kinshasa bwo ntibwigeze bwubahiriza ibyo bwiyemeje, byaba ibyo kubahiriza agahenge cyangwa kurekura imfungwa. Kinshasa ifata gahunda z'amahoro nk'igihe cyo kongera kwitegura intambara no kongera guha intwaro ingabo zayo. Uwo ni Colonel Nanga. Mu gushimangira ibyo arega ubutegetsi bwa Kinshasa, uyu mugabo yavuze ko bwakoze ibitero by'ibisasu byibasira abaturage n'ibikorwa remezo by'abasivile mu bice bituwe cyane byo mu turere twa Rucuru, Masisi na Karehe, aho yongeye ko hari n'ibikorwa ry'ikumirwa ry'ubutabazi ndetse n'ibyo yise ubwicanyi bukorerwa abaturage mu misozi miremire n'iciriritse ya Minembwe, ahavuga ko bugamije kwambura abanyamurenge ubutaka bwabo gakondo. Yagize ati bigaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo butigeze bwubahiriza na kimwe mu byo bwiyemeje mu biganiro by'amahoro. Biratangaje kubona AFC 23 ari yonyine yubahirije amasezerano, ari ihabwa ibihano n'igitutu, mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bunengwa cyangwa ngo buhanwe kubwo kurenga ku masezerano yasinywe i Doha. Colonel Nanga yavuze kandi ko Perezida Felix Tshisekedi ngo yitwaza amasezerano buriya
ngo y'ubufatanye yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo rwose yayagize urwitwazo, ngo yamwibukije ihame ry'uko igihugu gikomeza kubaho n'iyo abayobozi bahindutse, ndetse anashimangira ko ngo abantu bahita ariko inzego z'igihugu zigakomeza kubaho. Ati kubera kwizera ko ashobora kuguma ku butegetsi ubuziraherezo abikesha bamwe mu bafatanyabikorwa mpuzamahanga, Felix Tshisekedi yishyize imbere nk'uwihariye amasezerano y'ubufatanye ku mabuye y'agaciro kandi agahungabanya ku bushake gahunda zose z'igihugu, iz'akarere n'iz'amahanga zigamije amahoro. Ibi ni uburiganya bwa politike kuko abantu bahita ariko ibigo n'inzego bikaguma. Yashatse gushinja Felix Tshisekedi ko yafashe amasezerano ya Washington akayitwikira ashaka kugaragaza ko ibirombe by'amabuye y'agaciro rwose ngo bisa nk'aho ari ibye. Ati kandi ubutegetsi buzavaho aya mabuye ariko ntazavaho, ndetse n'igihugu nikizavaho. Uwo ni Colonel Nanga abwira Tshisekedi ambwira ati ni mwe muri gushotora atari ku kibabaje turi gushyirwaho ibihano. Nk'uko Nanga abivuga ngo Felix Tshisekedi yashyize inyungu ze bwite imbere y'ibiganiro by'amahoro. Ibi navuga ko byahungabanyije umuco w'ubwiyunge wari usanzwe urangwa muri Congo. Yavuze ko guhindura imyanzuro, gukomeza kwinangira no kutubahiriza ibyo yiyemeje imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga byatumye benshi bamubona nk'inzitizi y'amahoro. Uyu mugabo akomeza agira ati ubu benshi mu banyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga bamubona nk'inzitizi nyamukuru ituma amahoro atagerwaho kandi ikibazo cya Kongo kidakemuka burundu. Nta gushidikanya kukiriho, ikibi gifite isura. Felix Tshisekedi ntakiri igisubizo cyangwa igice cyacyo, ahubwo yabaye ikibazo ubwacyo. Igihe cyose ikibazo cya Kongo kizaba kigifite isura ye, amahoro azakomeza kuba kure. Nk'uko twabivuze kenshi, nituvanaho Yonasi ubwato bwa Kongo buzagera ku ntego. Ati nituvanaho Yonasi ubwato bwa Kongo buzagera ku ntego. Ati nubwo ibiganiro bya Doha biyobowe na leta ya Qatar byakomeje mu byiciro bitandukanye, guverinoma ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa ngo ntibarabasha kumvikana ku ngingo z'ingenzi zibagabanya. Icyiciro cy'ibiganiro cyabereye Montreal mu Busuwisi cyari cyitezweho gutanga umuvuduko mushya, nticyatanze umusaruro wari witezwe, cyaraferinze. Amasezerano yahafatiwe ntiyubahirijwe kuko byari biteganyijwe mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira ibihano u Rwanda na AFC M23. Ari nabyo uyu mugabo Colonel Nanga yaje hano avuga. Iri tangazo rya Colonel Nanga rije mu gihe ibikorwa bya diplomasi bikomeje mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ku wa 15 Ugushyingo 2025 nibwo guverinoma ya Kinshasa na M23 basinye i Doha inyandiko y'inzira iganisha ku masezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Inyandiko yashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikaba yarateganyaga amasezerano 8 yagombaga kuganirwaho byihutirwa. Aya masezerano ashingiye ku ngingo 8 z'ingenzi zifatwa nk'izikubiyemo ibibazo nyamukuru biri mu ntandaro y'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari mu buryo bwo kurekura imfungwa bwashyizweho umukono ku itariki 14 Nzeri 2025, uburyo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge bwashyizweho umukono ku itariki 14 Ukwakira 2025, gutanga ubutabazi no kurinda abaturage, gusubizaho ubutegetsi bwa leta no kuvugura imiyoborere, gahunda z'umutekano n'ikorwa rya DDR, no kuvuga kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe no kongera kwinjiza mu muryango abahoze ari abarwanyi. Ibibazo by'ubwenegihugu, impunzi n'abimuwe, kuzahura ubukungu n'imibereho myiza ndetse n'ubutabera, ukuri n'ubwiyunge. Nubwo amasezerano abiri yamaze gusinywa, ntabwo yashyizwe mu bikorwa. Andi 6 yagombaga kuganirwaho ku rwego rwa tekinike kugira ngo hemeze uburyo azashyirwa mu bikorwa igihe azubahirizwa n'inshingano za buri ruhande. Kugeza ubu aracyahagaze nubwo habaye inama nyinshi zo gusuzuma aho ibintu bigeze. Kuva i Doha kugera Montreal nta ntambwe ifatika iragerwaho. Ibintu bikomeje gutuma imirwano ikomeza ku rugamba. Ibi bintu rwose ngo biratuma imirwano ikomeza ku rugamba. Uwo ni uwo bita Colonel Nanga Yebulo avuga ati tubabajwe no kuba tugerageza kuzuza ibishoboka byose atariko bikarangira n'ubundi bibaye iby'ubusa tugafatirwa ibihano. Ati rero ntabwo byumvikana uburyo ki uruhande rumwe ari rwo rufatirwa ibihano
urundi ruhande ntirufatirwe ibihano, ati harimo ikibazo. Uyu mugabo bamwita Koloninanga, yahoze ahagarariye seni komisiyo ishinzwe ibijyanye n'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arangije aza kwegura ku giti cye cyangwa se aza kubivamo ku bushake. Arangije aravuga ati cyangwa se yegera uruhande rw'inyeshyamba, ubu akaba ari hari abarimo Joseph Kabila niho bari, ndetse bivugwa ko vuba bidatinze hashobora no kugaragara n'abandi bategetsi batandukanye bashobora gutangira gukorana cyangwa se kuba bya hafi na zino nyeshyamba, kubera ko bivugwa ko bashaka kuziyungaho. Hanyuma ibyo ni ibyavuzwe n'uwo bita Koloninanga, avuga ati dutewe impungenge no kuba tugerageza kubahiriza ibisabwa, atari ko bikaba iby'ubusa tugafatirwa ibihano. Yabivuze ku munsi w'ubwigenge, umunsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonaho ubwigenge. Ni mu gihe kuri ari u Rwanda, ngira ngo ni kuri uyu munsi, kuri itariki ya 1 y'ukwa karindwi nibwo kino gikorwa nyine kiri buze kuba. Ni iminsi rero igenda ikurikirana buriya cyane cyane mu Rwanda, mu Burundi, kubera ko tugiye mu mateka usanga ari ibihugu nyine bisa nkaho byagiye bibonera ubwigenge mu matariki yegeranye. Ntabwo navuga ko ari amwe, ahubwo ni mu matariki yegeranye ukurikije uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Kugeza kuri ubu ngubu rero imirwano yo irakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bisatira Rubaya ndetse na Ngungu. Amakuru aturuka aravuga ko imirwano yaje gukomera ndetse ku buryo budasanzwe. Gusa kugeza kuri inshuro umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yizeje abatuye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igihugu kibizi ko bari mu rungabangabo cyangwa se bari mu bibazo, ndetse arababwira ati nimugire impungenge cyangwa se nimugire ikibazo, ibibazo byanyu biraza kuba byakemurwa. Abagaragariza ko ibi igihugu kibizi cyangwa se kizi ibyo abaturage barimo gucamo, kandi isaha iyo ari yose bishobora cyangwa se bishoboka ko byakemurwa. Uwo ni Felix Tshisekedi n'abaturage be mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ibikomeje kujya mbere hagati aho ngaho. Reka rero ngewe bashimire, babwira mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane kudukurikirana, kubera ko amakuru tubafitiye aracyari menshi. Ari nayo mpamvu mbasaba gukomeza gukanda subscribe kugira ngo muze kumenya n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bimenyekana. Ubwo byanze bikunze turaza gusubira mu kanya kari imbere tureba nuko ibindi biba bimeze. Ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, ndabifuriza kugira umugisha w'Imana, kubera yuko byose tubona bitangwa n'Imana kandi bikorwa mu migambi y'Imana. Ibyo ngibyo nabyo mugomba kuba mwabisobanukirwa kandi mukanabimenya. Tugarutse ku nkuru nyinshi, ariko andi ari imbere ni nayo menshi, kandi nanone aryo hasubiwemo nanone. Ibyo ngibyo nabyo mugomba kuba mwabimenya, cyangwa se ni kimwe mu byo mugomba kuba mwamenya. Reka rero twinjire ku musozo, bateguze n'andi makuru ari imbere, aho tuza kubana hano kuri John Info umunsi wose.